Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ayyub yaghtasilu uryanan kharra alayhi rajulu jaradin min dhahab فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. Miyakatiteng ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan syatigen so dikapigu o Ayub saskanyan na oryanan matatalan dia mana ada anditarnya iskanyan di pigu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na tigu Rasulullah ya kaisa na dia tiyan di pigu su Ayub oryanan da so yaw mangurip Allah na kharra alayhi rijlu jaradin min dhahab mana am yawlu guna gyang ko to mi lagi do mga akwa na kaya titimo mga bulawan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala inulugun to Allah subhanahu wa ta'ala uli na piyaki ulugun Allah subhanahu wa ta'ala kung mga malaikat yan faja'ala yahthi uriyan yan na piya mo yu Ayub si kunditar niyan kinunya sunitar niyan na piya mo yun yung nagyang kotoa uli na piyan mo yun nagyang koto ang mga bulawan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na sa gyang koto kapani mo niyan na tiyaluan sa kanya nukad na niyan fanadahu rabbuhu tiyaluan sa kanya nukad na niyan itiru Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na ya Ayub tigyan Ayub alam akun aghnaytuka amma tara beti tigyan sa kana piyak akawasa ko sa katan na kiling ka natigo Ayub at tigyan na kal bala ya Rab way bahay kad na kwatigyan walakin la ghina li an barakatik wila tigyan na apyan ni kapakawa sa angkarakan na din na tigyan ke paro sa ginawa ko uli na tanto akan na tigyan na makikinanglan na gyang ko tuwa barakang ka ay kad na kwatigyan pangurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na din ka paro sa ginawa ko tigyan o barak madan tigyan na gyang ko tuwa barakat kay barakang ka ay kad na kwatigyan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang na hadith at yan tulog tanong Abi Hurairah radhiyallahu anhu na tanto kumadakla dawa na kekuatan ng ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mali tanong ko sa balon ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala sa api adi tanong ni alin lawan. Pudun ma'urip Allah kekuatan mo sa dawan kekuatan orang dawan na gyang kutuwa ka papakaya di kapigu manusia sa da suyaw. Mana ada anditarn kami ko sa kanya na matara bisa ada pagkailaw na padatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala barato ko nasi matatago sa saging kutuwa darpa di piguan kigaranding mangurip Allah subhanahu wa ta'ala penuman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kekuna ndauan mangurip Allah na apiad kaya pakakawasa utaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagupuon madaw na gyang kutuwa barakah sa gyang kutuwa kakawasaan yan tamok mangurip na Allah na din akapakaginin aguna sa mapya mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala hindi sabab sa manusia nasa ikon niyan di ka panamok malagi dumay ito mala matamok yan ayan mala apog pangin yan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na kataguan sa baraka agyang kutuwa riskirun wa Allah subhanahu wa ta'ala tamok uli na ilmu uli na pamilya uli na galubog, uli na oras, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Baginan, imala akakawasaan sa gyang kay adunia, ay mala nasa alungan amuri, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah, asibut na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, na gyang kutuwa kawibaliyo Ayub, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, din yan di kapakapanalamat, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa iko, pwede na yan Rabbul Alamin, sa sumanusia na ikira ya katuwa sa wallahu ta'ala na patuto na gyang kutuwa
lalayo na gyang kutuwa din yan di kapaka panalamat. Tara lebih ron bina patutun agyang kutuwa kami maintinan niya kung kapag panalamat yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagukap kumanan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa tagwan wa Allah ta'ala sa baraka agyang kutuwa ariskirun wa Allah kagyada agunaha o riski wa Allah subhanahu wa ta'ala urina tamo amay kuda abarakan yan maurip Allah palangan asyay ada abarakan yan na di pakanggay aguna sama pia maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Penumun maurip Allah subhanahu wa ta'ala sebut na kenapa marata agi ang kutuwa kapakata mo manusia uli nakapani mo niyang kuta mo maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung kanyan na makasalig ko ginawa niyan uli na at na salig yan ko ginawa niyan uli na matago sa ginawa niyan. Agi ang kutuwa dis kanyan mafit na sa agyang kutuwa tamok. Mana da akarata o kapakata mo Muslim uli na urip mo Allah subhanahu wa ta'ala may kos kanyan na dis kanyan mafit na sa agyang kutuwa tamok. Lagi do Ayub at kakawasa Allah ta'ala uwi na dis kanyan mafit na sa agyang kutuwa kakawasaan ini bagayron o Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede mo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa di matero mangurip Allah at kira na suatigin so kawasa bara salamatan na mas taralubi adigyan kutuwa kubri masabar mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pada kekuatan ng da'wan tuma sa gyang kutuwa hadith at yan utul daktan Abi Hurairah radhiyallahu anhu.